reka rero tugaruke mu mwanya w'ikiganiro tugiye kugirana n'uyu mumama. Turi kumwe nawe hano mu rugo, twageze mu rugo aho gira ngo mu minsi itambutse hagaragaye kese y'urupfu rw'abana bagera kuri 2 bakingiwe, biza kurangira aba bana bitabye Imana 2, abandi bagira ikibazo cy'umuriro mwinshi. Turi kumwe n'umwe, uyu ni umumama, umwana we yitabye Imana. Undi nawe bari kumwe banavukana nimba ntibeshye, nawe umwana w'icyo gihe yagize ikibazo cy'umuriro ajya kwa muganga. Umwana ari hano arimo arakina. Turi kumwe rero n'uyu mumama, umwana yitabye Imana, ariko icyabiteye uko byagenze twajya ngo tuganire nawe mu buryo burambuye, adufashe kugira ngo n'abaduteze yombi, abadukurikiye kuri muri ubu buryo bujyanye n'ikoranabuhanga baze kumenya neza niki byagenze bite, kugira ngo habeho no kugira amakuru menshi abantu bamenya, habeho no kugerageza kwitwararika no kwirinda mu gihe cyose umwana ubonye yagize ikibazo. Izindi nzego zibishinzwe bajye bagerageza gufasha abaturage cyane no kubasobanurira hatarabaho ingaruka navuga ngo zitari nziza. Reka twakire mu mama, uratubwira amazina yawe. Amazina ni Ingabire Ange Zira. Narabyutse njya guteka igikoma, umwana ari muzima. Ndangije guteka igikoma, shyushya amazi, ndiyuhagira, nawe ndamwuhagira, ari muzima nta kibazo, ari kunywa ibere nta kibazo. Ndamuheka, naramuhetse ndagenda, nageze aho gukingiriza turahahurira n'umuganga, twagezeyo turi abagore 4. Ahita atangira, aravuga ati mwaje kare reka mbakingirire mwitahire. Abanza kuduha agatonyanga tubashyira mu kanwa, yagize aradukingirira. Adukingiriye umwana ararira mu ibere, turataha. Ngeze hariya ku muhanda, umwana hararuguru ku muhanda, umwana aratangira ararira, yajya akarira wagira ni nk'ibintu biri kumufata mu muhogo. Ndebye nsanga ni utuntu turi kureduka by'igitare nyine. Ndavuga ati buriya ni isesemi ya ka gatonyanga. Uri kuva uvuyeyo hari kuwa kangahe? Hari kuwa 2 ku itariki 6. Naje ndamurutsa, ngeze hano mu ibere nanone ndongera ndamuryamika. Saa 11 nibwo yikanguye, nanone arongera ararira. Ndaza mukuraho, nari namuryamitse, njya hanze nicara hanze n'undi muhungu w'umuturanyi muha ibere, yonsa ibere araryonka. Amaze kuryonka, n'ubwo yaryonkaga ariko yaryonkaga n'ubundi ibyo bintu biri kuva mu kanwa. Uwo muhungu akambaza ati se kuki uri kuzana umwana buriya ni agatonyanga bamuhaye yagize isesemi. Yamaze konka rero nubwo yahise mbo afite akariro gakeya mu mutwe, gake ariko ku mubiri nta muriro afite. Yamaze konka nyine ibyo bintu ndi kubimuhanagura, ubwo yahise ava mu mubiri. Hari nka sangapi? Saa 11 z'umugoroba. Uvuga ngo bwari bwakeye se cyangwa bitaranacye? Bwari butaranacye uwo munsi. Ukiva wavuye kumukingiza uwo munsi? Kuwa 2 ukiva kumukingiza uwo munsi nibwo umwana yitabye Imana. Wagiyeyo sangapi kumukingiza harya? Nazamutse, nageze byibuze nka saa 5. Yadukingira. Umwana wavuye mu rugo nta kibazo afite na kimwe? Nta kibazo yari afite na kimwe. Ubwo nyine nuko byagenze. Yari afite imyaka ingahe? Amezi 2. Ubwo urwo rwa rukingo rwa kangahe afashe? Yari afashe urwa 2. Urwa mbere arufata mbere, byagenze bite bwo? Mbere ho naragenda mukingiza kubera bwari rumwe rwamukingiye ahangaha ku kuboko, ngo ntacyo rwamutwaye, nta n'umuriro nigeze numva. So umwana amaze kwitaba Imana uwo mwanya, bivuze ngo uko wari umuteruye yari ameze ati? Wumvaga afite umuriro mwinshi? Byari bimeze bite? Uko namuteruye njya kumwibere nta muriro yari afite, usibye akariro gake mu mutwe.
bivuze ngo ujya no kumukingiza nta kibazo yari afite nta na kimwe. kibazo yari afite. Nyuma y'uko bigenze gutyo hakurikiyeho iki? nyine umwana bahise umukecuru yahise azamura mu ntoki bahita bamujyana mu nzu. Mama wawe. Inzego zabyinjiyemo zite rero? hashize akanya nyine n'umunyabuzima baraje. ubwo nyine baje abaza kubera ko n'ubundi yaje agasanga byarangiye, abaza icyo namukingirijeho ndakimuha, ambaza n'amazina ndayamuha. nuko nyine abaturanyi baraza baracana baricara, bimaze kugera nka saa sita ati n'undi wo twari twakingirije rimwe wo ku muhanda nyine ati n'ubu nawe umwana arapfuye. ubwo nibwo n'abandi rero n'uyu murumuna wanjye umwana yari afite umuriro mwinshi cyane, n'abaho hepfo N'uyu yari yagiye gukingiza? n'abandi baturanyi b'abagore baho hepfo nabo bumvishe ko n'uwo ku muhanda yitabye Imana, nabo kandi bafite abana bafite umuriro mwinshi barembye, bahita bihutira kujya kwa muganga. ubwo mu gitondo nyine ni bwiza gitifu yahageze W'akagari? ku K'umurenge? murenge. nibwo yahageze Ku murenge wuhe? wa Murama. Murama. nibwo yahageze yahaje na za RIB, araza binjira mu cyumba nyine baba bati mutwikurure barafotora, arangije banjyana hanze hagira ibyo bambaza nyine. zakomeje rero haza abandi bayobozi batandukanye bakomeza kuza kudusura nyine batubaza amakuru uko bimeze. Birangira icyo gihe nakurikiye amakuru ko n'abana baje ku imirambo baje kuyitwara. iyi bahise bayijyana. Yamaze igihe kingana iki? Urumva ngo umurambo bawujyanye ku wa kabiri, ku wa gatatu Yego. twashyinguye Ejo ku wa gatanu. Uvuga ngo ku wa gatatu, ku wa kane yari iyo babazanye ejo kubashyingura. Ubwo se inzego zibishinzwe wenda nk'abo bo bababwiraga iki abayobozi? batubwiye ko bagiye gukomeza kubikurikirana nyine, urumva ko abana bajyanye i Kigali barabagarura, batubwira ko bagiye gukomeza kubikurikirana, n'ibyaba ari inyuma bari bubitubwire. ariko ejo nyine batubwiye ko n'ubundi ibisubizo ntabwo biraza, ngo baracyari kubikurikirana. Ni iki se babafashije basi mu buzima busanzwe gushyingura n'iki? Hari icyo inzego za leta zabafashije? Byagenze bite? bahamye baza kudusura nyine batwihanganisha, kandi urumva ko n'ibyakozwe byose gucishwa aho muntu uze kujyana muri morgue no kubajyana i Kigali n'amatike n'umuntu wamugendagaho nibo bari bamwishingiye, kugeza nyine baje kudutora ngo tujye kuzana umurambo nibo, ntabwo ari twebwe. Dushimira ubuyobozi. Bashimira ubuyobozi. So mwihangane rero, ni ukwihangana cyane. Wenda reka tubaze na muvandimwe wawe yagiye ku bitaro, umwana yarembye, nawe reka musabe yegere hino gato aho ngaho. Batubwira nawe, batubwira amazina yawe ntacyo bitwaye, ijwi ryawe rizamure. Witwa ndubundi? Byukusenge. Letiti, wowe murabana na mukuru wawe, bigenze bityo, wowe umwana yaje kugira icyo kibazo cy'umuriro, uvuyeyo wari uri hano, byagenze bite wowe? Nari mvuye nyine nakuye gukingiza ndi hano. Umwana afatwa n'umuriro mwinshi cyane. Uriya wawe afite igihe kingana iki? Afite umwaka n'amezi 3. Afatwa n'umuriro mwinshi cyane utazima. Ubwo birangiye n'abandi badamu nabo atabana baraturembanye, nabo bafite ibintu bitazima, kubera nyine hari amaze kuba ibyo bintu, abana bari bamaze gupfa, bahita batubwira ati mwihutisha abana kwa muganga, namwe babakurikirane barebe ikibazo kiri kubitera. Duhita tujya kwa muganga. Hehe? Ikibuga.
ku bitaro bikuru. barabakurikirana, abana babaha ibinini byo bacisha mu kibuno, barabitaho cyane, abana umuriro uragabanuka, twabazanye abana bakize. Mwarayeyo mwagarutse byagenze bite? Twarayeyo. Ni ukuvuga ngo mukiva gukingiza mwese iryo joro mwahise mujya kwa muganga, mwagiye nka sangapi? Saa 9 n'indi minota z'ijoro z'amanywa? z'ijoro. Mwagiye saa 9 z'ijoro, bivuze ngo mwagiye mukuru wawe umwana yamaze kwitaba Imana, muhita mujya mu bitaro. Nese nyuma y'uko mugezeyo ubundi babahaye imiti, ni ukuvuga ngo niyo miti yoroheje babahereje gutyo? Babahaye nyine utwo tunini two bacisha mu kibuno, bamwe nyine bari barimo barembye, babashyiraho na za serumu, abana nyine babitaho, umuriro ukagabanuka, bakira. We nawe wari ufite ubwoba ubwoba nari mbufite da, mbese urumva bwabo. Mwibazaga iki rero nyuma y'uko mubonye abandi baritabye Imana babiri kandi mwese mwakingirije rimwe, wibazaga iki kuri wowe? Nyine nanjye nibazaga yuko nanjye wanjye ashobora kuhagendera kubera ibyari byabaye. Ubundi nibwo bwa mbere umukingije nawe? Ntabwo ari ubwa mbere, rwari urukingo rwa nyuma, n'ubundi nari mukingije. Bivuze ngo ubu inkingo yarazirangije? Yarazisoje. Izo duhe rero, ubundi abana baba bakingirwa inkingo zingahe? Bakingirwa inkingo 5. Inkingo zose wagiye ujya kumukingiza, wabonaga nta kibazo na kimwe? Oya, yarakigiraga akagira umuriro, ariko bikaza gushira n'ugume, ukaza kuzima. Ariko noneho ejo bundi ho yari afite umuriro w'indengakamere atari asanzwe agira. Ase mukeka ko ari iki? Ni urukingo rushobora kuba mu mwaragiye, mwebwe mukeka iki? Wowe wakekaga nk'iki buriye? Nyine njye naketse urukingo, kuko mukingiza na uwo muriro umeze utyo naho yari afite. Yawugize ari uko mvuye kumukingiza. Yego. So ngira ngo wenda ndiza nashidikanya ko nyuma y'uko bibaye gutyo mukabakinyi ubujyanama babahaye mu buhe nyuma y'uko muvuye kwa muganga? Nyuma y'uko tuvuye kwa muganga, ubujyanama nyine batubwira yuko nyuma yaho iyo tumaze gukingiza abana hari utuntu tw'impinduka tugaragara. Yego. Nk'umwana akagira nk'umuriro barabitubwira tukaba tubizi, ariko none ejo bundi ho byabaye indengakamere, ntabwo byari bisanzwe kuko twari dusanzwe dukingiza. Abana bonaga ko byahindutse. Ubu nta mubyeyi ufite umwana wahise utinya kujya kumukingiza? Atubwe wenda utari wagiye yavuga ati nzajyayo bukeye bwaho? Si benshi ntibabikwebye ubwo? Ntabwo byabura, nta n'ubizi kuko twebwe dukingiza, twakingije ku itariki 6. Ubwo abandi nyine baba bafite indi randevu. Ubwo rero niba ubuze impungenge bazifite ntabwo tubizi twebwe. Ariko nawe warazigize? Njyewe se nyuma y'uko ubibonye gutyo ntabwo wahise ubu tuvugana nta mpungenge wagize ku nkingo? Oya tubwizanye ukuri. None se byaba bikubayeho gutyo ukagihura n'ibibazo nk'ibi ukabura kugira impungenge? Wazigira. Wenda mukuru wawe nashatse kukimubazaho, niko mama nahoze nibaza uru rukingo, kuko urumva ntago umwana yapfa bira mupango gutyo, n'uwa ruguru nawe akagira icyo kibazo, n'abandi bahawe izo nkingo gutyo bakagira ikibazo. Mwaketse iki? Izo nkingo nta kintu mwabiketsemo? Nta mpungenge mwahise mugira ngo mutike izi nkingo? Wenda uwanjye akimara kwitaba Imana ntabwo nabigizeho ikibazo, ariko namaze kumva ko n'uwo wa ruguru umunsi umwe ko twese duhuje ahise yitaba Imana, nanjye nahise nkeka ko ari inkingo nyine. Abandi ubwo kubona abandi bana nabo bagize icyo kibazo nk'icy'abanyu bagize by'imiriro n'ibizamutse nubwo bo bitabakubiranya ako kanya, abo ntago bigeze wenda nk'abo ku ruhande kumva akavuga ati izi nkingo nizo zitugiriye gutya? Abo bandi ntabwo mbizi, njye ntabwo usibye uwo mu rugo tuba turi kumwe abandi bagenda, ntabwo ndabyumva. So reka mbabwire ngo mwihangane, ni ukwihangana cyane, kuko biratungurana ibintu nk'ibi ngibi, biratungurana cyane, kandi ubwo nta kundi ubuzima burakomeza. Ibibazo bibaye ejo n'ejo bundi hari icyo Imana yongera ikarema gishyashya.
ni ukwihangana cyane. So wowe ubu tuvugana uyu ni umukobwa n'umuhungu? Ni umukobwa. Inkingo kazimaze ubwo si byo byari twavuga ati no kwiruhutsa. Oya, impamvu ndi kuvuga gutyo kwiruhutsa nuko ejo n'ejo bundi aramutse afite urundi rukingo ushobora kuzagenda ntabwo ahita ugira impungenge. Ariko gukingiza ubundi mubona abana iyo bakingiwe bidafite umumaro munini ukomeye cyane. Gute? Kuko uwambwiye ko wakingije inkingo 5. Inkingo bagiye bamuhaza kuri wowe ubwawe ubona zifashije iki cyane umwana? None zirakimaze. Kuko hari inkingo badukingira, buri rukingo ruba rufite icyo rumaze ku mwana. Ubwo rero atazikingiwe ubwo urumva waba ufite umwana utujuje n'ubuziranenge. Tubwire nk'izo wagiye umukingiza, izo wibuka zisobanuye iki, bigenze gute? Ntabwo ndi kuzibuka. Nukuvuga ngo icyo ni ugukingiza tu. Hari ubwo bamukingiye rw'imbasa n'urw'iseru. Izo ni 2. Sawa, urakoze cyane, turagushimiye. Sawa. So ngira ngo rero wenda cyane kuri mwebwe ubwanyu kuba uko byagenda kose inzego zarakurikiranye zarabafashije nubwo byari ibihe bigoye, yaba wowe wari urwaje umwana, mukuru wawe umwana yamaze gutambuka, inzego zibishinzwe n'iki mwababwira rero? Inzego zibishinzwe icyo twababwira ni ukubashimira ko batubaye hafi, batwitaho, baradukurikirana kuri buri kimwe cyose. Turi kumwe n'umuyobozi mukuru w'ibi bitaro bikuru bya Kibungo, turagenda tuganira, aragaruka ku mazina n'inshingano, tunagaruka no mu buryo burambuye kuri bimwe mu bijyanye n'inkingo zikunda guhabwa abana. Adusobanurire muri rusange ubundi inkingo zihabwa abana ni izihe, zazihabwa umwana igihe kingana iki, n'uburyo umwana akurikiranwa mu gihe yahawe izo nkingo, cyangwa se mu gihe haba hagaragaye nk'uko umwana agize wenda impinduka gato ku mubiri igihe yakije izo nkingo. Byose aragenda biduha ku buryo burambuye kugira ngo n'abandi badasobanukiwe ari umubyeyi uzanye umwana kumukingiza n'undi wese uba wamuzanye anabizirikana, bimenye ko igihe cyose umwana wahawe urukingo hari uburyo akurikiranwa akanarindwa. Murakoze cyane. Nitwa Dr. Munyemana Jean Claude, ndi umuyobozi mukuru w'ibitaro byigisha ku rwego rwa 2 bya Kibungo. Nk'uko mwari mubimbajije ku bigendanye n'inkingo, nabanza nkavuga ko mu Rwanda mu gihugu hose dufite gahunda yo gukingira. Ni gahunda ishamikiye muri RBC, ikigo cy'igihugu gishinzwe ubuzima mu Rwanda, aho dufitemo ishami rifite mu nshingano gukingira abana ndetse n'abandi bantu bakuru mu gihe bibaye ngombwa. Kuri gahunda rero igendanye no gukingira abana, ubundi mu Rwanda dukingira umwana kuva akivuka, tubyita urukingo rw'igituntu ndetse n'imbasa. Hanyuma iyo hashize ibyumweru 6 cyangwa ukwezi n'igice, hari inkingo zihuriweho nyinshi dukingira umwana, harimo imbasa, kokorishe, agakwega cyangwa se tetanosi, akaniga, influenza, hepatite B ndetse na pneumocoque. Iyo tugeze ku mezi 2 n'igice, ubwo tuba tugeze ku byumweru 10 umwana avutse, dusubiramo za nkingo twatanze ku kwezi n'igice n'ubundi nkuko namaze kuzivuga haruguru, kugira ngo turusheho gushimangira urukingo umwana yahawe ku kwezi n'igice. Iyo tugeze ku mezi 3 n'igice, nabwo ubwo tuba tugeze ku byumweru 14, turongera tugasubiramo za nkingo twamuhaye ku mezi 2 n'igice, kugira ngo twizere neza ko umwana amaze gukingirwa koko kandi ageze ubudahangarwa bwatuma bumurinda. Iyo rero tugeze ku mezi 6, hari igitonyanga gihabwa abana. Murabizi ko baba bavuye mu kigero cyo kureka konka gusa, ahubwo bageze aho bahabwa n'imfashabere. Kiriya gitonyanga rero cya vitamine A nacyo kibarwa mu byo duha abana, kuko birabafasha mugira ngo mu gihe bagiye gutangira gufata imfashabere na vitamine A bayihawe. Iyo tugeze ku mezi 9, abana barongera bagakingirwa, bakingirwa urukingo rw'iseru ndetse bagahabwa na vitamine A. Hanyuma iyo tugeze ku mezi 15, nanone barongera bagakingirwa urundi rukingo, harimo iseru ndetse n'ibyo twita amashyamba cyangwa se mumps. Ku bakobwa
iyo tugeze ku myaka hagati y'9 na 12 bo turongera tukabakingira urukingo rugendanye na kanseri y'inkondo y'umura, ariko iyo biri ku bahungu inkingo zabo ziba zararangiye. Hanyuma kuva ku mwana avutse kugeza ku myaka y'umuntu mukuru hari izindi nkingo zishobora kwiyongeramo bitewe na gahunda yatanzwe n'igihugu ya porogaramu yo kwikingira. Nk'ingero umuzi ko twagize COVID-19, izo nkingo ntabwo zisanzwe muri kalendari y'igihugu, twazongeyemo kugira ngo dukingire COVID-19. Nk'igihe twagize icyorezo cya Marburg hariho inkingo zaje zikingirwa abantu ngo zitakingirwa abaturage bose bitewe n'uko icyorezo cyari kimeze. Rero hari inkingo zigenda zizamo zindi ziyongera bitewe n'ikibaye, ariko kuri gahunda y'igihugu ubundi umwana akingirwa akivuka, agakingirwa ku kwezi n'igice, amezi 3 n'igice, amezi 9, amezi 15, ndetse na hagati y'imyaka 9 na 12 ku bana b'abakobwa. Wenda kandi mu gukingira abagore batwite nabo hari gahunda yo gukingira igibaho, cyane cyane barimo kuza ku gipimo baje gupimisha inda zabo. Muri ya gahunda y'u Rwanda twihaye gupima inda inshuro 8, harimo urukingo rero dutanga nanone rwa tetanose. Ariko iyo bazihawe ku nda zibanza ntabwo bakomeza kuzihabwa, bijyana n'amakuru y'izo bakingiwe. Ku bana iyo mubahaye izi nkingo akenshi kwakira izo nkingo nk'umwana n'utuhe tuhefe tugunda kugaragara cyangwa se izihe mpinduka ku mwana zishobora kubaho umubyeyi yanazimenya akabanya uburyo yabyitwaramo? Birumvikana inkingo ubundi bigize inkingo ni imiti. Nk'uko dufata imiti isanzwe turi kuvura abantu ba malaria cyangwa izindi ndwara, inkingo nabyo nazo ibizigize ni imiti. Rero imiti yose iyo igeze mu mubiri ni ikintu kitamenyere mu mubiri kiba kigiye mu mubiri. Rero hari ukuntu umubiri wakira umuti ugeze mu mubiri. Ikintu cya mbere dufatiye by'umwihariko ku nkingo, aho tuba twakingiye umwana harababara kuko tuba twakoresheje twa dushinge tuvomesha umuti ndetse no kuwutanga. Ahakingiwe rero harababara, n'abana iyo bari gukingirwa bararira. Rero ubwo n'ububabare ni ikintu tuba tuzi ko kiri buterwe n'urukingo, ariko aba ari ububabare buri mara akanya gatoya, ndetse n'ababyeyi tuba tubigisha ko iyo umwana akomeje kurira igihe kirekire nyuma yo gukingirwa aba agomba kujya kwa muganga kugira ngo tumenye ko atari ikindi kibazo. Ubundi barira bagikingirwa bakarira no mu masaha 6 abanza mu gihe cyo gukingira, ariko hari n'abo byiyongeraho, ariko niba bigomba kurenga amasaha 24 umwana akingiwe. Ikindi cya kabiri gishobora kuba ni ukubona ahantu hakingiwe hahinduye ibara hakaba umutuku cyane. Ushobora kuba umwana ari imibiri yombi, ushobora kuba umwana ari inzobe, ariko ahantu hakingiwe uko byagenda kose hahindura ibara hakajya kuba umutuku cyane, tukunda kubyita redness. Ibyo ni ibisanzwe, ariko uko amasaha agenda ashira nyuma yo gukingirwa bigenda birangira, umubiri ugasubira uko wahoze. Hari ukubyimbirwa kudakabije, kuko urumva ahantu hakingiwe wateye agashinge umwana agira akantu k'uburibwe hahindura ryabara, bijyanye n'imiterere y'umwana umwe ku wundi hari n'ubyimbirwa. Ariko kubyimbirwa kwe kuba ari akantu gatoya nako kagenda kabyimbuka buhoro buhoro. Ikindi kijya kiba ariko kitaba ku bana bose ni ukugira umuriro, nabwo umuriro woroheje. Ubundi mu bushakashatsi bwagiye bukorwa bugaragaza ko umuriro muzima cyangwa temperature nzima ku bantu bose, buriya ku bana ndetse n'abakuru twese tugira ingana, tuba tugomba kuba turi hagati ya 36 na 37.5. Abana bakingiwe rero bashobora kugira umuriro ushobora kuba 37.6, 7.8, 8, ariko nturenge 38. Iyo birenze 38 ubaye umuriro ushobora kuba ari uburwayi. Rero kuko ababyeyi dukingira abana babo badafite ibipimo byo gupimisha umuriro, buriya kumukoraho umwana ashobora kumenya ko yashyushye by'umuriro cyangwa yashyushye kubera imyenda yamwambitse. Rero ni ngombwa ko ababyeyi bamenya ko afite umuriro, ariko umuriro nawo ubundi tuba duteganya ko utagomba kurenza amasaha 24 warangiye. Ku bana bajya kuba bakuru bageze ku mezi 15 cyangwa abakobwa b'imyaka 9, 12, bo bashobora no kuvuga ko bari kuribwa umutwe. Umva ko uminja aho ntushobora kubimenya, ashobora kukubwira ko yananiwe, ashobora kukubwira yuko arimo kuribwa mu gifu, ariko nabyo ni ibintu biba biri buze bikarangira. Rimwe na rimwe hari igihe umwana ashobora kujya kurya ku munsi yakingiwe akumva afite akantu k'isesemi, hari n'ushobora kujya kurya akumva agize akantu ko kuruka, hano ushobora kugira akadiyare gato. Ariko ibyo byose ni ibintu biba ku bana bakingiwe
bitarenze amasaha 24. Iyo rero bitangiye gukomeza biba bisaba ko umubyeyi yihutira kujya gusuzumisha umwana. Hanyuma ibyo tubivuze amasaha 24, ariko hari n'ushobora kugira ibimenyetso tuvuze agikingirwa. Akingirwa uyu mwanya, hashira isaha 1-2 akabona umwana atangiye gucika intege, agize umuriro mwinshi kugera kumukora kumva ari gutwika. Ahantu twavugaga ko habyimbirwa gake, kuno hari kubyimbirwa cyane. Hari n'ushobora kugira ibyago akabona ahantu bakingiye harimo kuvamo amaraso. Ibyo byose nyine biba byatewe n'ibigize urukingo kuko ni imiti, ariko ni ibintu biba bigomba kuba bikarangira kuko ni ibintu byoroheje biba biri ku bana bose. Ababyeyi rero inama tubagira nuko iyo uvuye gukingiza umwana nk'uko wamwitayeho umukura mu rugo ukamujyana kumukingiza, n'ubundi na nyuma yo kumukingiza ugomba gukomeza kumwitaho, ukamenya ngo ese nyuma yo kuva kumukingiza umwana wanjye ari konka neza nk'uko asanzwe yonka, kuko buri ikintu cya mbere umwana ashobora ni ukonka. Iyo umwana ananiwe konka utitaye ku cyabiteye icyo ari cyo cyose, uba ugomba kujya kumujyana kwa muganga, kuko urumva umwana w'ukwezi n'igice, amezi 2 n'igice, 3 n'igice, nta kindi kiba kimutunze, ni amashereka. Rero iyo umwana ananiwe konka uba ugomba kumujyana kwa muganga. N'ibindi bimenyetso igihe cyose ubonye bitangiye kurenga urwego twabivuzeho, nuko abaganga baba babisobanura mu gihe cyo gukingira, utangira kugira amakenga ko umwana wamujyana kwa muganga. Murakoze cyane. Murakoze cyane.